Amo principal na ibang gabigat o muna iti amin na kumustaan mi man dito pa nag-open tayo datan iti opening school iti school year 2025 to 2026 sir. Muna di amin Bombo Bernadette kahit ko mga kablawan dagiti nayat nga agdengdengig kadito numero 1 nga istasyon nyo dito Bombo Radio Bombo Bernadette. Kahit as of today maraksakan nak nga mangipakamu kada kayo nga nag-openen iti munang aldaw iti school year 2025-2026 ket kasin apo Dios liplipas lao na iti flag ceremony tayo ket napintas met ti transition na although dadalang digitay some slight issues and concern ng dagdagos tayo mat nga maaksyonan because we have our help desk available help desk ijay isongahan unay marigatan digiti ubing parents nga agsapol digitay kasla ko classroom da section da kasi Bombo Bernadette dito kami school it's an integrated school so digitay kinder to grade 10 at grade 10 pa yon dati grade 9 lang so kasi na po Diyos ket as of today mo pay na encounter tayo nga problema Bombo Bernadette. Nung kumusta di enrollment tayo sa deta nga ruti madama nga solusyonan tayo tata kasi permi iti pinagplak iti enrollment tayo ito kasi from 700 to agarap tayo more or less 900 tayo Bombo Bernadette so jaka mo ti rason so kung muna siguro one of the factor no apay nga imado ti enrollment tayo iti panaglukat kaabay tayo ngamin iti baro nga may sa kadakkelan nga mall iti Ilocos Norte iti SM siguro isot may sa kasi iti rason da digiti agi may again enroll ta is transfer of residence siguro digiti empleyado SM in transfer da anak da dito so nga isot may sa nga factor ken detoy adante grade 10 tayo it's now complete iti junior high school tayo from grade 7 to grade 10 so siguro iti rason na no apay nga naglobo biglang ilimobo iti enrollment tayo Bombo Bernadette. Nung karete nga ron sir ana iti usaron nga classroom dagiti tapta estudyante sir. Kasi na po Diyos adda digiti inusar tayo yung contingencies kasi kung madagiti conference hall tayo for the meantime kinumber tayo pa lang into classrooms di covered court tayo kaya adda digiti pinabakantian tayo nga dating hamas usar nga room tapnon ma-augment na iti tapno nga shortage si classroom tayo while waiting dati pa naka-turn over dati baro nga building tayo nga intendment iti SM Foundation. Mano nga building dati siya? Bari 4 classrooms iti inted dama-dama as of today ket mga 90% tinalpas iti buildingen. Nagsarsarita kami kay iti in-charge sa tay may da nag-visit so most probably first week of July i-turn over na dati nga buildingen. Kaya how about nga ron iti empleyado sir dahil iti mangisuro adamot lang iti undas at ang imado iti enrollees tayo sir? Actually adda antay mat nga impalubos nga maapektaran inkarkarigatan temet tay ko nakon adda digiti different contingencies nga inubra tayo tapnon the first day of survey first day of class tayo ket nga mabad trip or maboring dito ubing tayo although adada dito junior high school tayo medyo kurang ti teachers tayo but it's good that schools division of Lawag City addan iti deployment siguro may dag-report tatta di kita first day of service di kita newly hired teachers tayo iti junior high school and while waiting ni kunak pinag-mix tayo pa lang instead nga 2 section 1 section pa lang tapno hanga maapektaran dito umuna nga panaglukat ti panagbabasa Bombo Bernadette. Mano da nga estudyante ti may isang classroom data sir? Tatay kat adda 30, adda 38, adda 45. So nga ingunay-gunay ko magkadigiti parents nag-ground stock tatay nga again nanos tayo pa lang amin apo ka anyway arami dumimit amin nga kabailam mi apo tapnon komportable digiti anak nga agad-adal ito butong integrated school. Sir, madaw magulang pa abay itarwar tayong kat national highway kasanay ti seguridad iti estudyante no panagwarwaran. Actually we have gate number 2 dito side dito school. So in-instruct tayo ng meeting dito security tayo din including inaramat tayo dito utilities tayo nga tumulong. Actually ito tayo bigat ket maragsakan nak nga aming SPTA presidents iti butong integrated school kay may amin nag-duty to facilitate dito panagsirrek dito ubing tayo as tapnon maprotektaran da dito most especially talaga medyo matraffic ito so nga tatan inya kami pagsirkan to ubing tayo dito gate number 2.
aglalo di kita agsundo. So na daw piti kayat mga inayon pagyamanan kareto ita panaglukat manan iti klase tayo go. Muna ta amin Ma'am Bernadette ket agyamanak kadagiti amin nga nag-enroll dito Butong Integrated School numampay kaya't mi ko mga limitaran ta mabalin iso nga agyaman kami iti panang pilio siguro amin nga naganak ti Talek yung intelekyo di kita anak yung magbasa dito ikat namnamain yung apo aramida mi amin nakabailan mi tapnon maikkan na da iti nananay nga temakon ko ng quality of education Bombo Bernadette.